Zorana, novo leto je mimo nas, pomlad se prebuja, to pa pomeni na Kitajskem, da je prišel čas za zelo resne zadeve. To sta, po angleško se reče two sessions, po slovensko verjetno lahko rečemo 2 zasedanja. Mogoče ljudje niti ne poznajo toliko tega, ampak gre za zelo pomembno zadevo, vsaj kar se tiče kitajske politike. In me zanima najprej, da nam malo razložiš, zakaj sploh gre, kakšna je pomembnost teh 2 zasedanj na začetku marca na Kitajskem. Da, upravo si. Ulazimo zapravo u vrlo ozbiljno razdoblje kada počinje politička aktivnost u Kini i ona, kao i obično, počinje ta 2 zasjedanja i sa šalicama čaja malo druge vrste. Ti si bio na jednom od tih zasjedanja uživo i vidio si kako to izgleda. Najprije se postave te šalice čaja prije nego što narodni deputati uđu, odnosno čaj je predviđen samo za prezidijum zasjedanja i doljevat će im, dokle god traje zasjedanje, vrlo odabrani, uvježbani, koreografirani, da ih tako nazovemo, konobari, koji ulaze u istom trenutku sa posljednja 2, najmanja 2 prsta dižu poklopce, naljevaju toplu vodu i onda je čaj spreman, to jest onda je sve spremno za početak zasjedanja. Govorimo naime o zasjedanju Kineskog narodnog kongresa, kako to Kina zove, što je zapravo najviše zakonodavno tijelo. Neki na zapadu ga zovu kineski parlament. Ja osobno nikad ne napišem parlament zbog toga što bi parlament podrazumijevao višestranačku zakonodavno tijelo. U Kini je tu komunistička partija izrazito dominantna, premda ne znači da svaki narodni deputat mora biti član komunističke partije i nisu svi. Međutim, to je prije skupština nego parlament i radi se dakle o zakonodavnom tijelu koje će potvrditi, a time i stupiti na snagu sve što je usaglašeno na najvišim partijskim razinama. U ovom slučaju, u ovoj godini će se to odnositi na 15. petoljetku, 15. petogodišnji plan. Inače se na zasjedanju Kineskog narodnog kongresa, da kažemo, imenuje prije nego odabire predsjednik Republike, odnosno premijer vlade, ministri i tako dalje. Međutim, ovo zasjedanje nije još došlo do toga. Dakle, treba isteći mandat pa će se onda to dogoditi. Drugo zasjedanje je svekineska politička konzultativna konferencija. Oni to i zovu All China, svekineska, time hoće reći da obuhvaća da je na razini cijele zemlje. Politička konzultativna konferencija je zapravo savjetodavno tijelo i interesantno jest da je to stariji organ nego što je Narodni kongres. Politička konzultativna konferencija osnovana još u vrijeme Kuomintanga, dakle još u vrijeme kada su ratovali, odnosno nadmetali se i borili se za vlast komunistička partija i Kuomintang. I taj organ je osnovan, zamišljen kao tijelo u kojem će i jedni i drugi imati svoje zastupnike i gdje će se možda moći pronaći neki kompromis i naći neko rješenje za Kinu sa obje stranke. U međuvremenu je to postalo, ako već govorimo o usporedbi s parlamentom, nešto kao gornji dom. Dakle, članovi sa kineske političko-konzultativne konferencije su ugledni članovi kineskog društva, vrlo često su to znanstvenici, poduzetnici, sportske i filmske zvijezde također, estradne ništa manje. Dakle, svi ljudi koji imaju velikoga utjecaja u kineskom društvu na bilo koji način i tu su također i Demokratska liga, to su 8 demokratskih stranaka koje su zaostale iz Republike Kine, koje nisu satrte, niti uništene, niti raspuštene, ali one nemaju nikakvog prava političkog djelovanja i one nemaju prava čak ni regrutirati nove članove. Dakle,
one su tu, imaju neku savjetodavnu ulogu, oni negdje po nešto i kažu mišljenje koje može biti od neke koristi, a nikada od velike. Dakle, to je tako jedno tijelo koje uvijek ide uz zakonodavno tijelo, dakle uz Narodni kongres i nema nikakve političke moći. A što se tiče zakonodavnog tijela, ono je vrlo često se na engleskim medijima, u zapadnim medijima opisuje kao rubber stamp, kao gumeni pečat koji samo odobrava ono što je u partiji već odlučeno. Međutim, to je točno što se tiče samih dokumenata. Dakle, Petoletku je usaglasila komunistička partija i to je njen vrh. To se uglavnom odvija unutar politbiroa. Jesu oni to raspravljali na jednome od plenuma, ali to se zapravo u samome vrhu odluči. I doista Narodni kongres samo to pusti kao pravomoćni dokument. Je to bolj predstava za državo, za svet, ali koliko je dejansko se še odločilo na teh dveh dogodkih? Pa sigurno si vidio kad si bio tamo danima kako izgleda to zasjedanje. Tako što, dakle, ispred na velikom onome podijumu u toj velebnoj zgradi koja se zove Velika palača naroda, i koja je isto jedna zanimljiva priča kako je uopće i nastala. Dakle, na tom podiju je prezidijum, a 2000 ostalih kandidata, dakle, ukupno bude negdje oko 2200, ovisi kako koje godine, no oni sjede u klupama koje su poredane vrlo uredno i to se izgleda gotovo robotizirano. Međutim, tu su takozvane delegacije svih pokrajina, delegacije Narodno-slobodilačke vojske. Tudi se vidi, da imajo različne noše, ki so značilne za posamezno regijo. Ne vsi, mogoče kakšnih 10. Tako je. Zastupljene su nešto malo veće nacionalne manjine koje imaju malo veći broj stanovnika, naravno Ujguri, naravno Tibetanci, tu si vidio sigurno lame u njihovim kestenjastim odorama. I oni se dijele dakle, nakon prve plenarnog zasjedanja na kojem će premijer svake godine dati izvješće o radu vlade. Narodni deputati je možda pravilnije reći jer je to doista ostalo još iz sovjetskog uređenja. To je pravi zapravo princip, pravi sustav narodnih deputata. One se dijele u radne grupe, u skupine koje raspravljaju o određenim problemima. I u tim raspravama zna biti vrlo zanimljivih, pa ja bih mogla čak reći i sukobljenja mišljenja, s obzirom da se vrlo često radi o lokalnim interesima. Dakle, ako govorimo o nečemu što je interes nacionalne sve kineske prirode, dakle, koliki će biti vojni budžet, to će biti isto jedna od vrlo bitnih tema. Kojom stopom rasta će kineska ekonomija rasti u 26. godini. I onda sve dalje, proračun za znanost, tehnologiju, prosvjetu i tako dalje, tu velike rasprave nema. Međutim, kada dođemo do toga, recimo, da li će se graditi neka nova brana na Tibetu, da li će se postavljati u, ne znam, Hunanu tvornica ova ili ona, kako će izgledati dakle, Kina kada kaže mi ćemo imati stopu rasta 5%, kako će izgledati raspodjela tih 5%? Koliko mora rast Hunan? Koliko mora rast Sichuan? Koliko mora rast Zhejiang koji je puno razvijeniji ili Guangdong koji je najrazvijeniji od svih? Dakle, tu se sada već događaju rasprave koje nisu sasvim beznačajne, ali naravno tu se ponekad uzme na šta je netko iz delegacije koje pokrajine imao za reći, ali glavna odluka se naravno donosi na partijskom vrhu i onda se ona samo prenese dalje. Vrlo često su Kinezi znali reći, s obzirom da je
da su narodni deputati na toj razini, dakle u Svekineskom narodnom kongresu odabrani iz svih pokrajina od strane pokrajinskih narodnih kongresa, da je to zapravo nagrada i da oni dođu na 2 tjedna godišnje, oni jedanput godišnje dođu u Peking na 2 tjedna, nešto manje je to sad, to su skratili, u fantastične hotele, tu bude odlična hrana, njih se obasipa darovima, vode ih se na kazališne predstave i to je u biti jedno vrlo lijepo nagradno putovanje za narodnog deputata koji sjedi i stišće, odnosno ne diže se više ruka, nego se stišće kompjuterski, glasuje za rezolucije o svim tim pojedinačnim dokumentima. Ja, malo bi se še vrnil na začetek, tudi ko si rekla, kako je vse po redu. Tudi že ta obvestila, najprej, da je pol ure do začetka, potem 20, 10, 5 minut in vedno pride 8 moških, pa 4 ženske, ki natakajo čaj in pridejo zelo vsi, korakajo skoraj kakor da so v neki vojski, potem vedno v čašu od Xi Jinpinga ta prvo natočijo in potem se premikajo od sredine. In kar je še tudi pomembno, prostor Xi Jinpinga je malenkost širši in večji in na sredini, da se res vidi, kdo je veliki šef. In tudi on prvi pride not in ta prvi gre ven in potem vsi sledijo. Zdaj pa mogoče lahko tudi, če rečeva, da letos je pa kongres še malo pomembnejši, ker bo določil 15. petletko. Je zato še kaj, oziroma koliko je zdaj leto še bolj pomemben, kakor lan, predlan, ali pa kakor bo naslednje leto? Svaki je zbog nečega važan, ovo je važan zbog toga što je 15. petoletka, a 15. petoletka je važna i zato je ovo zasjedanje važno, zato što ona će trajati od ove godine do 2030. To znači, a znamo da je u partijske dokumente upisano da Kina ima ostvariti svoj cilj postići srednju razvijenost, razinu srednje razvijenosti i ostvariti kompletnu digitalizaciju industrije, robotizaciju na najvišoj razini. Dakle, prebaciti cijeli fokus na visokotehnološku industriju i postati jedna od vodećih i s ambicijom biti najsuvremenija industrijska sila svijeta do 2035. godine. Dakle, ovo što se sada uradi do 30. će biti odlučujuće, jer oni posljednjih 5 godina će biti 5 godina za, recimo to tako, finese. Dakle, ovo je vrlo bitnih 5 godina koji sada slijede. I zbog toga je i petoljetka važna, a onda naravno i ovo zasjedanje koje će tu petoljetku usvojiti sa, opet velim, dosta detaljnim raspravama o sadržaju petoljetke koji je doista interesantan. Ja, koliko je pa tudi to pomembno za Xi Jinpinga? Je to tudi nek razlog, da on je prekinil to tradicijo, da ima 2 mandata? Je to povezano ali ni? Kako da ne? On je jedan od, možemo reći, da čak ta petoljetka nosi njegov potpis. Htjela sam reći da on je jedan od potpisnika pod petoljetke, ali zapravo ona nosi njegov potpis. Xi Jinping je napravio jedno, može se tako slobodno reći, čudo. Mao Tse-tungu je bilo potrebno od 1949. pa do 76. godine da utvrdi komunizam. Deng Xiaopingu je bilo potrebno od 1978. kada je deklarirao, kada je proglasio početak gospodarskih reformi, pa do 2020. recimo, Deng je umro naravno u međuvremenu, ali taj proces reformi je isto zahtijevao dobrih 30 godina najmanje. Xi Jinping je uspio za 10 godina napraviti tehnološki proboj. I za 10 godina on je na vlasti od 2012. Dakle već skoro, ajmo reći 13 prije nego 14 će napuniti koncem ove godine. Ali od tih 13 godina mu je 10 godina bilo potrebno da Kinu dovede na razinu najjače industrijski tehnološke sile u svijetu i to je zapravo razlog zašto i argument zašto on misli da bi možda
trebao dobiti i sljedeći mandat. On je sada već puna 3 mandata, odnosno nije puna, on je u 3. mandatu. 2027. godine će biti održan partijski kongres na kojem će biti jedno vjerojatno od najvrelijih tema to, hoće li mu se i još jedan mandat, odnosno hoće li se uopće izbrisati granica do kada on može biti. Njegov argument je da to što je on zacrtao, on treba provesti do kraja, jer je za to što se treba provesti do kraja je potrebna takav koncept vladavine kakvu on ima. Dakle, možemo očekivati da će već i sada biti malih natuka oko toga kada će se pojaviti konačno njegov nasljednik. U ovoj, koliko ja čitam kineske medije, u ovoj sada zasjedanju će se prije gledati ko će još otići, koga će još skinuti sa vlasti, zbog toga što je još uvijek u žaru velike čistke. Međutim, isto tako, u nekom trenutku bi se moralo pojaviti i ime koje će moći biti njegov nasljednik. Sada, da li će se to pojaviti na sljedećem kongresu je veliko pitanje, da li će neka naznaka, neka simbolika biti na ovom zasjedanju također je uvijek otvoreno pitanje. Ja osobno dvojim da će, mislim da od toga neće biti ništa za sada. No u svakom slučaju da, to je za Xi Jinpinga iznimno važno zbog toga što je ukoliko on uspije Kinu prevesti iz tradicionalne industrije koja je dominirala i prije svega industrije koja je zahtijevala veliki broj radne snage, na čemu se zapravo Kina i razvila tijekom ove prve i druge faze reformi, prevesti u visokotehnološku industriju koja je ne samo u svijetu dominantna, nego koja je u stanju jednu cijelu zemlju sa 1,4 milijarde ljudi držati, dakle da je to temelj na čemu ta zemlja, ta ekonomija počiva, onda će se on upisati u povijest zlatnim slovima i za Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga. I naravno da mu je to silno važno. Pa tudi, zdaj se spomnim tudi, kakšne malenkosti so se tam, recimo tudi vsi kabli, ki se jih vidi, ali pa lestve, na katerih so snemalci, to je vse v rdeči barvi. Ni ene malenkosti, ki bi bila slučajna, pa verjetno je pa tudi pomembno, kdo sedi zraven njega in kdo ima govor. Recimo pred 2 letoma Xi Jinping ni govoril, je pa premier govoril in potem so tako izmerili, da je v svojem govoru premier kar 16krat izgovoril ime Xi Jinping, se pravi je bil rekord na vseh zasedanjih. Zakaj so recimo take malenkosti posebne ali so to bolj samo za novinarje? Ne, nikako nisu samo za novinari. Novinari su tu zapravo da je to kolateralna šteta, puštaju ih zato što moraju pokazati da su otvorena zemlja. Kina je jako dugo takva zasjedanja održavala u tajnosti i onda bi se doznalo da je održano tek nakon što je održano i dobili smo samo rezultate što su zaključili i donijeli kakve odluke. Sada kako Kina insistira na tome da je ona otvorena zemlja i da narod učestvuje u svemu što se u procesu donošenja odluka događa, onda naravno mora imati novinare tamo. Kina je vrlo uspješno spojila crvenu boju svoje zastave, nacionalne zastave, sa crvenom bojom zastave komunističke partije, dakle koja ima srp i čekić, i sa crvenom bojom koja je carska boja, koja je jednostavno tradicionalno uvijek boja vladara. I to je sad pitanje gdje ćeš to staviti. Hoćeš li reći da su crveni kabeli i sve obojeno u crveno zato što Kina hoće na ovaj način dati do znanja da je to jedna imperija, jedna država koja je imala silno uspješno carstvo 2000 godina i vraća se sada na te simbole, govor tih boja, odnosno taj govor crvene boje, ili zato što je to ipak i dalje zemlja koja počiva na vrlo tvrdoglavom komunističkom uređenju gdje su 4 osnovna principa, marksizam, leninizam, Mao Tse-tungova misao i socijalizam s kineskim bojama, ne smiju se niti pomenuti nikakve reforme toga. No,
Kina je inače vrlo ritualna, s obzirom da je konfucijanstvo, može se reći, veći identitet Kineza, u svakom slučaju duboko u mentalitetu kineske vladajuće klase uvijek bio. Zbog ritual, to znači način ponašanja, je nešto što je vrlo bitno. I vrlo je bitno da čovjek koji je broj jedan u carstvu, pa i u državi, ulazi na podij prvi uz zvuke koračnice, koja je uvijek I ista. cijela dvorana ploska. Da, tako je, svi moraju već biti pripremljeni na svojim mjestima. Vrlo je bitno da se istakne da je on i dalje prvi čovjek, iako on na tom zasjedanju nije prvi čovjek. Jer Svekineski narodni kongres je zapravo ključni organ vlasti. Dakle, u kineskom ustavu je to najvažniji organ vlasti, zbog toga što samog predsjednika države imenuje taj isti narodni kongres. Kina tu uvijek ima jednu igru sama sa sobom pa i sa svijetom, gdje to tako izgleda i to se tako doimlje zbog toga što doista predsjednika države će imenovati i imenuje svakih toliko, 5 godina potvrđuje Svekineski narodni kongres. Međutim, predsjednik države ne govori, niti generalni sekretar partije, dakle ni po jednoj dužnosti. Xi Jinping ne treba govoriti na zasjedanju Narodnog kongresa zbog toga što se tu očekuje da premijer da izvješće o radu vlade. Na sljedećoj sjednici plenarnoj će deputatima dati izvješće o radu samoga kongresa predsjednik stalnog komiteta Narodnog kongresa, a onda naravno svi ostali. Da, i taj red koji se ponavlja je isto tako poruka onima koji sve to gledaju da je u Kini sve u redu, dakle da nema nikakve političke krize i da je svako na svom mjestu i da je Xi Jinpingova kontrola u potpunosti neometena. Ja. V istem tednu pa sledijo potem še posamezne konference za posamezno področje in ko sem bil na konferenci za mednarodne odnose, se pravi, kako bo Kitajska ravnala v odnosih z zunanjo politiko, je izgledalo, kot da gre za novinarsko konferenco, ljudje dvigujejo roko, ampak pa se je zelo hitro videlo, da je to vse jasno premišljeno, ker tako on gleda, boš pa ti mi zdaj poslal vprašanje, vedno je bilo prvo vprašanje Amerika, Tajvan, Rusija, Indija. Se pravi, je bilo jasno, da gre za vrstni red, tudi tematiki, ki so pomembne kitajski vladi. In tudi je bilo zelo zanimivo, da je bil navidezno na ključno vprašanje imel potem govorec pripravljen pisni odgovor. Se pravi, je bilo vse precej zaigran. Kako se ti spominjaš teh stvari? In je, kot rečeno, zelo so jasne, kaj so po hierarhiji pomembne zadeve kitajski vladi. Evo, ja bih samo na ovo svoje pitanje odgovorila, vraćajući se malo u prošlost, kako je izgrađena Velika palača naroda. To je mjesto, kako si vidio, na zapadnoj strani trga Nebeskog mira i neposredno preko puta, odnosno ukoso preko puta ulaza u carsku palaču Zabranjeni grad. Kada je osnovana Kina 1949. godine, vrlo brzo se je uspostavila praksa da se najviši lideri tijekom ljeta povlače u odmaralište Peitahe, to je na Bohajskom moru, i da tamo u potpunoj tajnosti odlučuju o najvažnijim stvarima. 58. godine u ljeto je Mao postavio pitanje gdje ćemo održati 10. obljetnicu osnivanja Narodne republike Kine i zaželio da to bude u jednoj velikoj palači naroda u kojoj će se održavati slobodne diskusije na bilo koju temu, kritike, uključivo i njega, i izrekao čuvenu rečenicu neka cvjeta 1000 cvjetova. I 100 cvjetova, pardon. I pozvao zapravo na gradnju Velike palače naroda, koja je izgrađena u nevjerojatnih
godinu dana. Gotovo nepuni godinu dana. Govorimo o 172.000 kvadratnih metara površine. Dakle, to je ogromna građevina koja je izgrađena i to 58. na 9. godinu, ne govorimo o suvremenim građevinskim tehnikama i tak dalje, za nepuni godinu dana. Da bi se naravno vrlo brzo tih 1000 cvjetova pokazali pogubnim za one koji su to doslovce shvatili i iskreno krenuli raspravljati u Palači naroda na bilo kojim, sva zasjedanja se tu odvijaju. No, kada je Kina, pominjali smo već tu te 80. godine, dakle kada je zakoračila nakon pogubne velike kulturne revolucije u reforme i kada je doista želila otvoriti se, dakle kad nije htjela samo poslati predstavu svijetu da se otvara, nego kada se doista željela otvoriti, novinske konferencije su izgledale drugčije. Prije svega imali smo svake godine novinsku konferenciju sa samim premijerom. Događalo se da na novinskoj konferenciji budu postavljene vrlo neugodna pitanja premijeru i naravno raznim ministrima koji su svoje novinske konferencije također održavali. I to je trajalo dok Xi nije došao na vlast zapravo. Mi smo bili u stanju postavljati pitanja kakva smo željeli. Sve dok on nije došao na vlast, onda su došli telefonski pozivi i ponude određenim novinarima da postave pitanje i to u dvije varijante. Dakle, ili je novinar svoje pitanje morao dati unaprijed formulirano ili su sami kineska strana sugerirala što oni žele da dotični novinar koje pitanje postavi. Bilo je gotovo smiješno kada se vidjelo da je na jedan od odgovora ministar vanjskih poslova Wang Yi na jedno od pitanja odgovorio citirajući staru pjesmu, ako se ne varam, iz Tang dinastije ili Sung dinastije, koju je prevoditeljica izrecitirala potpuno glatko na engleskom, kao da ju je u tom trenutku iz glave prevela, i onda smo svi znali da je sve to daleko unaprijed pripremljeno. Da, ovo si u pravu, sada više tih preskonferencija nema ni u kom drugom obliku osim tog kazališta gdje postavljaju pitanja novinari koji su odabrani i koja će dobiti ili koja moraju dati na uvid i dobiti odobrenje da ih postave. Nije dobro improvizirati i pred kamerama postavi pitanje koje si htio, jer su postavljena pitanja bila i o Tiananmenškom masakru i o propustima, ekološkim katastrofama, razne provokativne pitanje, sad to više ne dolazi u obzir i više nema premijera. Ja. Je pa tudi bolj zanimivo, da pa vidiš, kako je Evropa nizko na tej lestvici prioritet za Ameriko, Rusijo, Indijo, Tajvanom, Hongkongom, Afriko, šele tle nekje pol 7-8 vprašanje pride po vprašanje, kaj bo Kitajska počela z Evropo. Tako je, između ostaloga zbog toga što ne postoji dopisnik iz Europske unije. To su sve dopisnici iz nekih od članica Europske unije ili Velike Britanije. Tako da, i naravno, ključno je to da je Europa već dosta dugo nije taj strateški partner u istoj razini kao što su Amerika, Rusija i onda naravno okolne zemlje. Kina uvijek okoliš stavlja na prvo mjesto. I onda unutar tog svog susjedstva naravno velike sile i naravno da je tu Indija prva. Ja. Pa zdaj že govoril nekaj časa, kako je to vse, kako je v nekem redu, kako ne prepuščene čemur na ključje. Bi se pa zdaj vrnil, sicer ni bilo two sessions, ampak je bil kongres, mislim, da partijski kongres v oktobra 2022, kjer so predvsem na silo odstranili Hu Jintao, se pravi predhodnika od Xi Jinpinga. Zakaj je bilo to tako sem na očem, da so ga odstranili na silo, že ko je tam sedel, imel papirje na mizi, potem so pa preprečili, da bi sploh pogledal te papirje in so ga samo odstranili. Tako je malo izgledalo, da nimajo vsega pod nadzorom. Radilo se o spisku novih članova Politbiroa i taj spisak nije bio dostavljen učesnicima
kongresa sve do samog zasjedanja. Na spisku nije bilo tadašnjeg premijera Li Keqianga. Dakle, sadašnji se zove Li Qiang, njegov prethodnik je bio Li Keqiang. Sadašnji premijer je iz klike koja je potpuno odana Xi Jinpingu i on je u biti poslušnik. Vidimo da njegova politička težina raste s godinama, kako se je dokazao, ali on je u biti poslušnik Xi Jinpinga i čovjek u koga Xi ima potpunog povjerenja. Li Keqiang je bio čovjek koji je bio vrlo kritičan prema mnogim Xi Jinpingovim politikama i on je pripadao i drugoj frakciji. On je pripadao istoj frakciji koja je i Hu Jintao, i to je komunistička mladež. To je cijela jedna frakcija, vrlo bitna i vrlo snažna unutar komunističke partije. I kada je lista ljudi koji će biti u Politbirou postavljena ispred učesnika zasjedanja, Hu Jintao je otvorio i vidio da Li Keqianga nema, dakle da Li Keqiang odlazi iz pozicije i da neće više biti premijer. Samim tim, jer ne može biti premijer ako neće biti makar u Politbirou, jer obično je hijerarhija ide tako da je generalni sekretar čovjek broj 1 u stalnom komitetu Politbiroa. Premijer je broj 2, predsjednik stalnog komiteta Narodnog kongresa je broj 3, predsjednik sve kineske narodne, odnosno političko-konzultativne konferencije broj 4 i onda su zaduženi za sigurnost, ekonomiju još 3 ili ovisno koliko ih ima, 3 ili 5. No, kada je Hu vidio da nema Li Keqianga na listi, bio je svjestan da time Xi uzima kompletno i izvršnu vlast u svoje ruke i da više neće biti niti jednog glasa otpora protiv politika koje će Xi provoditi i htio se je javiti za diskusiju. U tom trenutku su prišli dvojica maskiranih, jer je bila epidemija još uvijek u tragovima i iznijeli ga doslovce, da bi nakon toga obrazloženje bilo da mu je pozlilo i da je morao napustiti dvoranu. On je odlazeći uspio još samo rukom potapšati rame Li Keqianga koji je tu sjedio. I to je jedan od ključnih momenata kojim je Xi pokazao beskrupuloznost u održavanju monolitne vlasti. Se pravi, tudi tak je bil umaknjen, kot premijer je bil v bistvu izbran naslednik od Hu Jintao za naslednika Xi Jinpinga, ko se je že razlagala, da predhodnik nastavi naslednika. Hu je imao namjeru birati. Ne, možda, gotovo sigurno ne Li Keqianga, zbog toga što je Li Keqiang i u godinama u kojima ne može biti nasljednik, a i ja koliko znam nije želio biti više ništa dalje od premijera. Međutim, bio je to jedna mala demonstracija nezadovoljstva unutar partije zbog toga što se ne sluša. Daću ti jedan primjer. Xi Jinping koji je sebi zacrtao to što sam rekla, da će do 2035. uspjeti postići ciljeve koji su postavljeni, a koji su zapravo trebali biti ostvareni do 2049. godine, kada će se slaviti 100 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. Xi je sve to pomaknuo unaprijed, prvenstveno po mojem sudu zato da bi on to mogao osobno nadgledati, a drugo zato da bi naravno izgledalo, da bi pokazao svoju uspješnost u tome. I on je mnoge stvari forsirao. U jednom trenutku je on proglasio da u Kini više nema ekstremnog siromaštva. Li Keqiang je otvoreno na jednoj sjednici rekao da Kina ima još 30 milijuna ljudi koji su u ekstremnom siromaštvu i da to tako reći je neodgovorno zbog toga što same brojke koje pokazuju da ekstremno siromaštvo, koje valjda znači 1,5 euro na dan ili ovako neka mjera koja je formalno uvedena, ne znači. Dakle, on je bio taj koji je Xijeve ambicije spuštao i usaglašavao sa mogućnošću naroda da to izdrži.
Jer mi vidimo kineske uspjehe, mi ne možemo osporiti Šijeve uspjehe, ali ne vidimo žrtve koje jedan dio naroda za to plaća. Mi ne vidimo otpuštene, mi ne vidimo trenutačno ljude koji su u Kini bez posla, mi ne vidimo naravno ni one koje su bez glasa, zbog toga što ne postoji više ništa, nijedan prozor otvoren kroz koji se to može vidjeti. Ljudi kao što je Li Keqiang, pa na kraju i Hu Jintao kroz svoju frakciju, su željeli da to ostane otvoreno, jednostavno zbog toga što je ovo kako Xi Jinping radi potencijalno opasno. Mi ne znamo koliki je pritisak unutar samog kineskog naroda i koliko će narasti do točke destabiliziranja cijelog kineskog društva. Zbog toga što su monolit zatvoren. Više se ništa ne vidi unutra. Uoči 2 zasjedanja nemamo nikakvi niti najmanji najavu o čemu će se, naravno znamo jer je to najavljeno i to tako uvijek ide, 15. petolječka, ali ne postoji niti najmanja najava što će biti u premijerovom govoru. Običaj je bio da se uvijek unaprijed da kroz neke kanale, kroz neke novinare ekskluzivno doznajemo, premijer će govoriti o tom i tom, ne bi li se ipak potakla neka društvena javna rasprava na tu temu, jer je onda rukovodstvo slušalo što se o tim odlukama u društvu misli i naravno prije svega se je tu ipak informirala i struka o nekim stvarima, jer to su vrlo ozbiljne stvari u kojem donošenju odluka o tim stvarima struka u Kini zapravo ne učestvuje. Tako da su to sada vremena u kojima Xi Jinping grabi naprijed i ukoliko mu uspije će biti slavljen, ukoliko mu ne uspije će biti vjerojatno velikih problema. Meni je jako teško reći koje su opcije jače, da uspije ili da ne uspije. Međutim, Kina već jako dugo godina ima sreću na vanjsko-političkom planu, da kad pomisliš da će Kina udariti u zid, zapeto neki veliki kamen na putu i da to neće proći, vani se dogode puno gore stvari i onda se cijeli kineski problem i kineska kriza učini daleko manjom nego što je sada na kraju krajeva imamo u svijetu i bojim se da se ponovno to isto događa. Da naprosto Kina ima, neću ružno reći da ima sreću, ali da joj ide u prilog to što se cijeli globalni poredak lomi i u takvoj situaciji Kina ima šansu zapravo ispuniti one ciljeve koji su postavljeni i koji se vrlo često, ponavljam, isiljeno vode ka tome da ispune godinu koja je zadana, da oni moraju biti ostvareni. Ja. Zdaj, za konec, za zadnje mogoče trenutke ali pa minute današnje epizode, bi pa še to mogoče lahko omenila, da tudi kot turist, obiskovalci lahko grejo na Trg nebeškega miru, vidijo to palačo. Kaj je pa tudi zanimivo, da ste nekaj, ko bi rekel, zelo betonskega, velikega trga, je čez cesto prepovedano mesto, ta neka zelo tradicionalna zadeva, potem so tukaj hutongi, to so te tradicionalne hiške, ozke ulice, povsem zraven je pa še nakupovalna četrt z modernimi stavbami, vse se blešči. Tako da so v bistvu zelo na nekem takem manjšem krogu, se pravi vse ravni današnje Kitajske in od tradicionalne do moderne se lahko vidi to državo. Istina, Kina voli imati centar i Kina voli znati gdje je srce. I Kina voli da je to sve tu okupljeno. Dakle, u srce Kine je Trg nebeskog mira, oko kojega se sve to događa. I povijest, i rezidencija najviših lidera koje je u jednom dijelu zabranjenog grada, i velika palača naroda u kojoj se donose sve velike odluke i primaju se državnici. Tu se odvijaju se i čak i ceremonije dočeka, a onda naravno i ovaj uspjeh tržišno-industrijski, da se vidi kako to sve skupa, koji su to rezultati koji su napravljeni. I zbog toga je najvjerojatnije Trg nebeskog mira najčuvanije mjesto na svijetu. Ispod Trga nebeskog mira su katakombe, to je zapravo cijeli jedan veliki grad koji je Mao Tse-tung dao izgraditi
tijekom 60. godina plašeći se atomskog napada od Sovjetskog saveza, i ispod Pekinga je ogromni grad koji je, vjerojatno su vas vodili vidjeti i to, To ne poznam. za koji se dan danas ne zna da li će ga pretvoriti u shopping centar ili u što, ali ispod samoga trga je vojska koja je najčešće nevidljiva i oni izlaze onda kada je potrebno. Naravno, kada su zasjedanja poput ovoga, onda se trg zatvori i onda nema toga slobodnog prolaza, onda su strašni provjere sa psima, skenerima i tako dalje. Međutim, da, to je najčuvaniji dio svijeta koji na kraju krajeva ne možemo reći da ne razumijemo, to je doista srce Kine. In še slika Mao Tse-tunga je, ki gleda na ta trg. Koji gleda na trg, u dnu kojega je njegov mauzolej i njegovo tijelo, koje je moralo čak ići na popravku, pa je mauzolej bio zatvoren, ne znam da li si ti mogao ući, mislim da u to vrijeme je bio na popravci jer nisu dobro napravili to što su trebali napraviti nakon njegove smrti, tako da su ga morali nositi na neku rekonstrukciju, no tu leži i dalje Mao u sarkofagu točno nasuprot svojega velikog portreta. Zorana, spet je čas ekstremno hitro minil v vseh teh zanimivih razlagah, tako da vnovič hvala. Hvala tebi. Ja.